Kako Crveni imaju onako malo? 42 i vode, plavi 33. Dobro je, na 9 razlike. Bila numera. A bila numera? Spremite dlanove, jer nam u studio dolazi Cezar Garcia. Un pasito para adelante, María, un, dos, tres, un pasito para atrás. Un, dos, tres, un pasito para adelante, María, un, dos, tres, un pasito para atrás. María, 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 que se presta María, María, un, dos, tres, un pasito para atrás, un pasito para adelante, un, dos, tres, María, un pasito para atrás. Bravo, kao i uvek, hvala. Bravo, bravo. Ti kao pravi pevač, onako pozdravljaš band, pozdravljaš publiku, sve znaš. Kako si, Cezare? Hvala, mislim da dobro sam. Osjećaš se dobro? A danas imaš lepa frisura. Zahvaljujem. Komplimenti za tvoj izgled, styling, frizuru, sve. Pripremi se ti za svoj zadatak, a ja ću kratko našim gostima objasniti kako će izgledati ova specijalna muzička runda. Dakle, Cezar u svom stilu, naravno glasom Slavuja, već smo utvrdili da takav glas ima, peva poznatu pesmu. Ko se prvi javi, da tačan, kompletan odgovor, osvaja 4 poena. Spreman je Cezar i krećemo. Spreman sam, vamos. Vamos, Vamos. vamos, estamos. Para pam, pam, pam. Pam, param, pam, pararan, tararan, tararan. Oki nam se već javlja, Evo ga. Zove se Oliver Mandić, Ljuljaj me nežno. Bravo, bravo, Oki, bravo, Cezare, odličan. Ljuljaj me nežno, ljuljaj me fino polako, ljuljaj me nežno, ti znaš da je bolje tako, ljuljaj me nežno, ljuljaj me fino polako, ljuljaj me nežno, ti znaš da je bolje tako, ljuljaj me sasvim polako. I zato ljuljaj me sasvim polako.